Abusia for send and drum me kind and say they be me can say broken hearts go reach everybody and 2 year and cause broken heart anymore. Broken heart ewo anything. When him say enche and beto just say Agradaa any broken heart or 2 krobi and a friend or Tvgh fan club and say or no and penny powder na ne bedi tira na say because the vice or no edi juma na say run sa club abeto just say the vice and any kunu ahihye hono bi na che say aya nsem pi e dia mama Agradaa ya ni na ya friend say evangelist mama pata aya nsem pi e dia na eno ana beto just say nsem abeto just sia and say Maa Linda aso de na do abeto mu a kire mu say aya Agradaa ni junior pastor and say evangelist mama pat can your friend say Agradaa ni junior pastor your friend say Asiamah enso enim hu bi pa ye say aya Agradaa and say evangelist mama pat ni kunu ene sa evangelist mama pat na vice way e hihye hobi me pa cho yen kwa ni etie nsema Maa Linda edetu dwane ebi the my wife person hu no am say no want me hu no e was say me beka oh pastor Eric na ni bra bere ne ho papa yi won pekasa enso chitamafo de ni to trouble mu de bia ade a mempe ne be ma oba ma me ne me yire ne ade a mempe ne me kunu me na fofo a te se me ne odi akura na pese o trespass ne me kunu ye fine me ne nyesa ade ne ho kra e ma bebre wo se suba ne wo mu se enso wani mu ne adwamanti no wo no mu di agoro no no sa ho no wo no kunu so e di agoro me na me ne odi agoro me kunu beto mu se se wo ho obaby wonu kra na yaka wo ne yaka eso so no woni na di agora na yaka na sto da so no kunu ye fa obehunu no kunu gina fon so obehunu no mo bagimoni so o mo bagimoni so wate e ma na mo hia mema bi wa yi as party asam do mo anu akwatale mema na so ho aya na de na mo ka kire wo mo wona na yire ne nam asem bia ne ne ka bia kan transparent mo bi anti bi eti was so na de kwatale na so e de asa na wo ka kire no so maybe didi anyansini fun bi a ana ebufu pa o maybe didi anyansini fun bi ana ebufu pa me na me ne odi agro nya mi kunu na me odi agro ti ade na de utimi frɛ mi kunu ni mi kunu gina fon so sa me na me ne odi agro nya mi kunu na odi agro ti ade ti na utimi sam me ho go frɛ wu kunu ti so me ne o ya aka meme bi so passem meme bi so enhyehyɛ ani mu papa me na makofu madam fo na me madam fo aya aka ena me ni ni agro bom de na nna kodi agro pastor Rick kra de no obayin kodi agro si Abozege team na Abozege team na de ade a Abozege mama pata ye kuo kuo just Ghana for sabe ye ni so ade hunu sabe bi wo fom pa o ti times na sister ne be use Abozege no ena mo de kwati kuo wa akire ho no Dochi ngabana we ya Abozege no ena mo de kwati kuo wa akire no na mo de mo nse kwa wo mo ho akofefa mo ho akosikisi akodi ma mi kura me ne abresa sister ma media sembe tumo so semo nye mo na mo be ka kire ne se won kwa asole anya ko ye ire so efa mo ho ben mo ni obi di agora mo hu trespass mo baby align ni da o se mo ni obi di agora mo hu baby align ni da na mo pa agudi aye huri si nipa kon ho dodo mama part na won ni amadam fo no o san ho ni kura kodi nkomo sa aye den mo so kura se mo okunu yese mo mpe barbai mo mpe no eti mo mpe no sa kululu no mo de ye den anasika no mo nya aburo so na mo hu de mo mfanye ene mama part de asama to musu o se ni kunu ne mo se mo ni kunu da e kana wanu tumu a ebeye nsem bebre yes eti amai mi enu pastor Eric asemi a woke esi bebre ayade a esi wo wiase se pastor Eric nyi obi a na ni da ho ena mefa se mami enu ya yebu omudi yeso mu nyina wo kunu betu ba sa intention mo de bae no enye bad but eno kura na enye bad no they don't have right some ne party kunu be di nkomo with that party ni ho part absent no kura na make actually mami enu no wo mu se mu ni mu okunu ana bi a mo mpe part mo mpe pastor Eric but kwan na mo fa so a mo ni pastor Eric free den no it's not right pastor Eric na yire na tie ena asema ba ena mo se mo ti Abozege na me Abozege na kra no mama party guno ate mama party ti bu me kra me bete Maa Linda ayi o
Maa Linda a crab. To our bedroom, no, your pajamas and gun no baby, I will be a betty. Maa Linda crab, why? Maa Linda crab. So I was a for new action to come down, NTB on chain, I. Ah, I don't know what she nipa. Obi one more no be a diagram na yaka. No, ko party I say no ni get wo na ko fara bana ne mo yaka no kunu dia sawo party ase. Mi so obi kura tumi ko eja ne kunu ko serve obi kunu. Ade ntina mo yesu ani musa. Ah, agudie basa asa no so any say. Chasa oba be me si na no ayi abia ye kwa na ge bi free for na so be tale madam brebi obra nso ne gire ne ba beta wo bu sale na yire ho te sen a wa so na de kwatale no de de na wanya wo wa so na de kwatale ne ho no de na yire ni masem kwa kagu na so sanye bra no de kwbo na yire amane a na wa so na beta na num se o yire ho te sen and na yire ho te sen utimi kan ka se mani panty na yire ho kase no utimi kan ka se mani panty no this all was so wo soli furu akonya so e ko gina na nim do waso kwatale o besu odi unti na o yesa no adna se bi ma bi enfani mu sa adna se bi ma bi pressa sister ya one mama pata nye de so okunu ye so onye basa but sister won so anya ade nyam na mo bedi pastor Eric ne ne yere ntem referee omo wale ye nye ne tinye na baka se valanta fani pe nye na baka kwa solo nye na mo bedi mama pata ne yere ne kunu ntem asem what you see omo they know each other already what you see ese anomo ntakrate no mtubo mu enti nyam na mo bedi omo awale ntagie mu asem o se asam na ye de hyem yo se de hyem se fa hyem mo ni yakopon nenim se mo mpra na Eric so nga mo Eric adi no ye de enim bi asam de aba na ye ka bi what you see mama nye sasa ade na ye egu awade e mani pa bi di ya wo mu obi won ma onye wo pin se na mama pass ye wo pin no but no odi ya wo nimu what you see munya mema na walefo na mo no mu di secret affairs no it's not nice at all what you say so adam for ne be ma ne dia fa but na mo ban so na hu be ma ne dia boni bi eni akire se boni bi wa kire mi nyankopon kumi kura mfiri asase pastor Eric ama mera ho pa pastor Eric waso aka ama mera ho e di asem kura ni e di asem ni mama pat aboze gini guno wate mama pat guno na pastor Eric ho ntono esa de bia na oyi na no obedwem na oyi na no e asem wo ukun so mpekasa Pastor Eric nyen se menti na beburu hunu ya wate wo ba be ma fefe enyen se menti na beburu hunu ya wo ho ofe ne de ma ne be house a wo be ne de part na no ote unu so part na ono onim so ho ofe mama part no unu so ho ofe nti ono onim se challenge wo ho dada wo ho yakopon kra na mama part adom se wo kra wo be sofo na kwa ma sofo na be wiase ni aka mai de be di nga betimi enyame na ye mama part adom no wa sofo a oye konkuna emandia konkombe di papa yetu no kombe di na mama pay sisi mo ahoma ate but nshira kenya ko bosa mama patu kunu esofo so wate asetinya misuro woni mu ohu enti mama patu ma ne meka sabi me hu hia Mr. Luke, you don't have to explain yourself you don't have to explain yourself oyire waka ni nyina tijama oyire na anya de enka wate yeah, me de ma mota my ma mu ni amanfo kunu mu ye fa me ni nyosa be ma no ni me say me no me bra bia me ne ye fa me ne ye fine da dance na me ne tasa woni be ma ne di agro dia fine me ni oba ko di agro ni kunu me close sa sa woni be ma say o sister woni pastor Rick na ya adamfo na ne part na ya adamfo so woni pastor Rick na ya adamfo dia fine no de say na woni Eric asa na woni be hu ne yire but ba ma part na part so na Uhu pastor Eric dia munya sister no what na mama sister no adenti na moye sa Radinya nkopon UK for men so America ni dia odisika na beje but UK ni dia UK for dia ni matopen bu mama part e ba cho wan kasa wate wasum ohun nsama Maa Linda editu dwane na we ama ye gina so e kase ye to ye hu fose me pa cha so awarem wo relationship bia no don't give a second person chance in your relationship or your marriage me pa cho ayade a ye secret pa ye ehia pa ye so ma obi kwan awo waware mu a me pa cho onipa kro no bisa ho se den ana be bra awo waware me pa cho we ha attention TV ama we fisa oba like it na do comment aba na afidi we pia share ama afoforo so ehu ne eko bidin ali amansan chia me akwasi mensa makram